Pozdravljam vas večeras ovdje u Ljubljani. Lepo vas pozdravljam ta večer v Ljubljani. Zadnji put smo na ovom mjestu govorili o ratu u nebeskim sferama. Zadnjič smo govorili o vojni v nebeških sferah. Naime, Sotona je poželio nešto što mu ne pripada. Namreč Satan si je zaželel nečesa, kar mu ne pripada. Poželio je mjesto na nebeskom prijestolju. Namreč zaželel si je mesto na nebeškem prestolu I u svojoj pobuni protiv Boga zaveo je trećinu anđela. in v svojem uporu proti Bogu je za sabo zapeljal veliko angelov. Nakon toga uspio je zavesti i Adama i Evu. Potem je uspel zapeljati tudi Adama in Evo I time je ovaj naš svijet otišao u krivom smjeru. in s tem je naš svet odšel v napačni smeri. Sotona je postao vlasnikom ovog svijeta. Satan je namreč postal lastnik sveta. Međutim, Isus dolazi na ovu zemlju Medtem pa Jezus pride na ta svet i zaslugom njegove smrti i uskrsnuća in z zaslugo njegove smrti in ustajenja ovaj svijet ponovno pripada Bogu. ta svet ponovno pridobi za Boga Isus postaje vlasnikom ovoga svijeta. in njegov lastnik postane Jezus. I time on drži budućnost ovoga svijeta u svojoj ruci. S tem v svoji roki drži zgodovino tega sveta, prihodnost, I otkrivenje nam svjedoči upravo o tome. in razodetje nam priča ravno o tem. Otkrivenje treba biti ohrabrenje za one koji su na Božjoj strani. Namreč razodetje mora biti ohrabritev za vse tiste, ki so na Božji strani. Ohrabrenje zato što ovaj svijet ima budućnost. Ohrabritev zaradi tega, ker ima ta svet prihodnost. Isus uskoro dolazi kako bi poveo one koji su na njegovoj strani sa sobom. Jezus kmalu prihaja po vse tisti, ki so na njegovi strani, da jih povede s seboj. U njegovo kraljevstvo slave. Seveda v svoje kraljestvo slave. Međutim, Sotona on shvaća da je gubitnik. Satan pa razume, da je bitko izgubil I on to ne želi prihvatiti. in se ne želi s tem sprijazniti. I on poziva u život saveznike. Zato v življenje obuja svoje zaveznike. Poziva u život lažno trojstvo. Tako v življenje obudi lažno trojico. I zadnji put smo govorili o tome. In zadnjič smo govorili ravno o tem. On poziva u život zvijer iz zemlje Najprej zver iz zemlje obudi v i zvijer življenje iz mora, dva saveznika. in zver iz morja, dva I zaveznika. njih troje zajedno spremaju jednu od najvećih prijevara u povijesti čovječanstva. Skupaj pa ta trojica pripravlja eno največjih prevar človeštva. I oni će u svoj savez pozvati kraljeve, političare, financijske stručnjake. V svojo zavezo bodo povabili politike, finančne strokovnjake, se pravi verske voditelje. Sve one koji znače u ovom svijetu nešto. Vsi tisti, ki imajo pomen oziroma neko veljavo v tem svetu. I taj savez ima za cilj zavesti što više ljudi za sobom. In ta zaveza ima namen zapeljati s seboj čim več ljudi. I centralno pitanje u svemu ovome jeste koga proslavljamo. Središčno vprašanje je, koga slavim, koga častim. Proslavljamo li našim životom lažno trojstvo, imitaciju, Ali s svojim življenjem častimo, proslavljamo, slavimo, se pravi lažno trojico, ili proslavljamo pravog nebeskog Boga, stvoritelja neba i zemlje. ali pa častimo nebeškega Boga stvarnika. Onoga koji se u Bibliji još na prvim stranicama Biblije otkriva kao stvoritelj, tvorac. Tisti, kateri se sam objavi kot stvarnik na prvih straneh Svetega pisma. I jedna od naših tema koju smo proučavali jeste finalna bitka Armagedon. Ena tema, katere smo proučevali, je bitka Armagedon. Centralno pitanje u toj bitci jeste koga proslavljamo, Tudi tu je centralno vprašanje, koga častimo, na čijoj smo strani, na čigavi strani smo, kome pripada naš um. komu pripada razum. Bitka naš razum. Armagedon je u stvari bitka za naš um, na čijoj ćemo strani biti. Namreč ta bitka je bitka prav za naš razum. I večerašnja tema Nocojšnja tema isto tako govori o odluci, ravno tako govori o odločitvi, na čijoj strani želimo biti. na kogaršnji strani želimo biti. Naslov večerašnje teme jeste Babilon. Naslov teme je Babilon, Posljednji ljudski grad. poslednje človeško mesto. I pitamo se kakve asocijacije u našim umovima budi ovaj izraz Babilon. Kakšne vse asociacije spodbudi to ime Babilon v vašem umu? Obično ovakav jedan izraz se povezuje sa Biblijom Običajno se povezuje ta izraz s Svetim pismom, i sa apokaliptičkom literaturom. seveda tudi z apokaliptično literaturo. I ono što je interesantno, posljednja biblijska knjiga Otkrivenje Zadnja svetopisanska knjiga Razodetje pa koristi ovaj izraz točno 6 puta. uporablja ta izraz 6-krat. Ni manje ni više nego 6 puta. Ne več, ne manj, 6-krat. A
Broj 6 u Bibliji općenito jeste čovjekov broj, odnosno broj nesavršenstva. Število 6 pa je običajno število človeka, število nepopolnosti. Broj punine jeste 7, to je Božji broj. Številka polnosti, polnote je številka 7, I Božja pitamo se številka. zašto Ivan samo 6 puta, odnosno točno 6 puta koristi ovaj broj u otkrivenju. In razumljivo se lahko vprašamo, zakaj uporablja Janez ravno 6-krat Svojom ta upotrebom naziv. ovog broja 6 puta on u stvari želi nam nešto poručiti. Ravno s tem uporabo 6-krat imena Babilon nam želi nekaj sporočiti. Želi nam poručiti da upravo taj simbol Babilon, koncept Babilon jeste nešto negativno. Da je ta koncept Babilona nekaj slabega, negativnega. Jeste nešto ljudsko, nešto nesavršeno. Nekaj človeškega, nepopolnega. Jer što god ljudi rade, to je nepotpuno, nedovoljno. Karkoli pač ljudje počnemo, je nepopolno, ni zadovoljivo. Samo ono što Bog radi jeste nešto trajno i nešto vječno. Nekaj trajnega in večnega je le tisto, kar počne Bog. I s time što se ovaj izraz, dakle, 6 puta pojavljuje, S tem, ko zaznamo to ime 6-krat, Ivan nam želi govoriti praktično time da je riječ o nečem negativnom. nam želi Janez sporočiti prav to, da je govor o nečem negativnem, slabem. Sada želimo krenuti otkrivenje 17. poglavlja. Želeli pa bi iti v razodetje 17. Naime, poglavja. to je mjesto gdje se ovaj koncept razvija. Namreč to je tisto poglavje, v katerem se razvije ta koncept. Ovdje je riječ o događajima na samom kraju povijesti ovoga svijeta. Beseda je o dogodkih na samem koncu sveta. I koncept Babilon u otkrivenju jeste nešto što se pojavljuje na kraju povijesti ovoga In svijeta. koncept Babilona je tisti koncept, ki se pojavlja na koncu zgodovine sveta. Pa evo, želimo zajedno pogledati što nam Ivan želi reći o Babilonu. Poglejmo si, kaj nam Janez želi povedati o Babilonu. Razodetje 17, 1-5. Tedaj je pristopil eden izmed 7 angelov, ki so imeli 7 čaš, in spregovori z mano. Pridi, da ti pokažem sodbo nad veliko vlačugo, ki sedi nad mnogimi vodami. Z njo so se vlačugali kralje zemlje, prebivalci zemlje pa so se upijanjali z vinom njenega vlačugarstva. Angel me je odnesel v duhu v puščavo, tam sem videl žensko, kako je sedela na škarlatni zveri, ki je bila popisana z bogokletnimi imeni in je imela 7 glav in 10 rogov. Ženska je bila oblečena v bager in v škarlat in bleščeče okrašena z zlatom, z dragimi kamni in z biseri, v roki pa je držala zlato čašo, polno gnosop in nečistosti svojega vlačugarstva. Na čelu je imela napisano ime, ki je bilo skrivnost, veliki Babilon, mati vseh vlačug in gnosop na zemlji. Ovdje imamo sliku žene bludnice. Tukaj imamo sliko nečistnice. Što smo rekli, što vjerna žena predstavlja u Bibliji? Kaj zvesta žena predstavlja v Svetem pismu? Kaj smo rekli? Zadnji put smo govorili o tome, otkrivenje 12. V razodetju 12 je o tem več zapisanega. Vjerna žena predstavlja one koji su na Božjoj strani. Zvesta žena predstavlja tiste, ki so na Božji strani, Božji narod, dakle. Božje ljudstvo. Međutim, što predstavlja ovakva jedna nevjerna žena, bludnica? Kaj pa predstavlja ta nezvesta žena, nečistnica? Ona očito predstavlja one koji su odlutali od Boga. Očitno predstavlja se tiste, ki so odšli proč od Boga. One koji mu se protive. Tisti, kateremu nasprotujejo. I primjer za to imamo u Jeremiji 3. poglavlju. Zato imamo lep primer v Jeremiji 3. poglavju, 20-21 vrstica. In kakor kdaj žena izda svojega soproga, tako ste vi izdali mene, Izraelova hiša, govori Gospod. Glas se sliši na goljavah jok in tožbe Izraelovih sinov, ker so zašli na krivo pot, pozabili Gospoda, svojega Boga. Kad god bi Izrael u svojoj povijesti otišao od Boga, Kadarkoli bi Izrael odšel proč od Boga, onda slika koja bi se upotrebljavala za takav nevjeran narod potem se podoba, ki se uporablja za, za to nezvesto ljudstvo, bila bi slika žene bludnice. bi bila slika prav te žene, nečistnice. Dakle, ovdje u otkrivenju nalazimo se u novozavjetnom periodu Tukaj v razodetju se nahajamo v novozaveznem času. i žena u kojoj ovdje riječ jesu ljudi, kršćani koji su ostavili pravog Boga, nebeskog To Boga. so ljudje, kristijani, nove zaveze, kristijani, ki so zapustili Boga. Oni su otišli za drugim bogovima, Šlo za drugimi bogovi, za lažnim bogovima, za imitacijama. lažnimi, po naredki. I za ovu otpalu ženu se kaže u tekstu koji smo čitali da sjedi na jednoj zvijeri. In kot smo brali, se pravi za to odpadlo ženo, da sedi na zveri. Zvijer na kojoj ona sjedi ima 7 glava i 10 rogova. Ta zver, na kateri sedi, ima 7 glav in 10 rogov. I tekst nam kaže da je ona puna bogopogrdnih naziva. In tekst nam pravi, da je polna bogokletnih imen. Gdje smo Nazivov. ranije već sreli jednu ovakvu zvijer?
Ali kje smo že srečali takšno zver, podobno? Prošli put u Otkrivenju 13. Preteklič, se pravi prejšnjič, v Razodetju 13, Riječ je o jednom od saveznika koje je Sotona pozvao u život. kjer je beseda o enem izmed zaveznikov, kateri je Satan obudil v življenje. I ta zvijer koju Sotona poziva u život, In ta zver, katero Satan ubuja v življenje, obuja, za nju se kaže da će imati smrtonosnu ranu. se za njo govori, da bo dobila smrtno rano. Esfagmenon, To je grška beseda, je sfagmenon. grčki izraz, tako je. I za Isusa isto kaže da ima smrtonosnu ranu, esfagmenon u Otkrivenju. Tudi za Jezusa v Razodetju pravi, da je imel smrtno rano, je sfagmenon. Rekli smo prošli put da ta zvijer želi imitirati svojim životom i radom djelo Isusa Krista. In kot smo rekli, želi ta zver imitirati s svojim življenjem, življenje in delo Jezusa Kristusa. I ovdje kada čitamo dalje Otkrivenje 17, ustanovit ćemo da je ovdje riječ o toj istoj zvijeri, V 17. poglavju govora o isti zveri, međutim njena rana je sada zacijeljena. njena rana pa je sedaj se je zacelila, Dakle, druga perspektiva, torej je drugačen pogled, kasnije vrijeme, kasnejši čas, vrijeme posljedka. se pravi čas poslednjega časa. Dakle, ova zvijer ponovno oživljava i ponovno djeluje u svojoj sili. Ta zver se ponovno oživi in deluje z vso močjo. Međutim, u tekstu koji smo čitali, žena je u fokusu, V tekstu, pa katerega smo brali, je v središču pozornosti žena. žena bludnica i ta žena, ona ulazi u savezništvo sa ovom zvijeri. Torej ta žena nečistnica, ki je v zavezništvu z zverjo. Međutim, vidjet ćemo da oni neće ostati sami. Videli pa bomo, da ne bo ostala sama. Njima će se pridružiti kraljevi, političari, financijski moćnici posljednjeg vremena. Pridružijo se jim kralji, politiki, finančni mogočniki poslednjega časa. I ono što nam se još kaže za ovu ženu jeste da na njenom čelu ona ima nešto napisano. Kar je še govora o tej ženi, pravi, da ima na svojem čelu I ono napis. što je napisano na njenom čelu jeste veliki grad Babilon, majka bludnica i odurnosti zemaljskih. To se pravi veliko mesto Babilon in mati vseh nečistnic. Kasnije će nam se u 18. redku još nešto reći za tu ženu. V tem 18. se pravi poglavju se bo še nekaj več povedalo o Kaže nam njej. se da ona predstavlja veliki grad koji kraljuje nad kraljevima zemlje. Pravi se tudi, da predstavlja veliko mesto, ki kraljuje nad kralji sveta. I pitamo se zašto se ova žena naziva tim nazivom Babilon. Tukaj se sprašujemo, zakaj se ta žena imenuje z babilonskim nazivom. Naime, Babilon je očito simbol za nešto. Babilon naj bi bil simbol za nekaj. Za što stoji Babilon u Bibliji? Kaj pa predstavlja v Bibliji Babilon? Kakve asocijacije ovaj izraz Babilon budio u glavama originalnih slušatelja? Se pravi, v mislih originalnih poslušalcev, kakšne so njihove asociacije v zvezi s tem imenom U Babilon? prvom stoljeću vjernici kojima Ivan upućuje otkrivenje, što oni podrazumijevaju pod Babilonom? Vernikom, katerim je Razodetje v prvem stoletju namenjajo, kako oni razmišljajo o Babilonu. Naime, već smo rekli, otkrivenje govori jezikom Starog Zavjeta. Rekli smo, da Razodetje govori z jezikom Stare zaveze I kada god u otkrivenju naiđemo na neki simboli Starog Zavjeta, in ko naletimo na simbole Stare zaveze, trebamo ga tumačiti starozavjetnim jezikom. jih je treba tolmačiti z jezikom Stare zaveze. Što u Starom Zavjetu predstavlja Babilon? Kaj predstavlja v Stari zavezi Babilon? Naime, Babilon je bio tlačitelj Božjeg naroda. Namreč on je bil zatiralec Božjega ljudstva, Oni su porobili Božji narod. oni so Božje ljudstvo zasužnili, Odveli su Izrael u ropstvo. odpeljali v suženstvo Izraela, Međutim, Bog to neće vječno trpiti. Bog pa tega večno ne bo trpel. Bog je dopustio tako nešto zato što je Izrael bio nevjeran. Bog je dovolil, da se jim je nekaj takega zgodilo, ker so bili nezvesti Trebala je to biti lekcija za Božji narod. in naj bi bila to zanje, se pravi, šola. Međutim, Babilon je uživao u tome. Babilon pa je imel užitek pri tem svojem Oni početju su sada pomislili da su oni jači od Boga nebeskog jer mogu porobiti Božji narod. in so si predstavljali, da so močnejši od samega Boga, ker lahko zasužnijo Božje ljudstvo. I Bog preko proroka Jeremije kaže to neće vječno trajati. Preko preroka Jeremije pa Bog pravi, da to ne bo večno trajalo. I čitajmo u Starom Zavjetu Jeremiji ovaj opis Babilona. Ta opis Babilona v Jeremiji se glasi sledeče. Tako govori Gospod nad vojskami, Izraelovi sinovi so zatirani in Judovi sinovi z njimi vred. Vsi so jih odpeljali v ujetništvo, jih trdo držijo, nočejo jih odpustiti. Njihov odkupitelj pa je močan, Gospod nad vojskami mu je ime. Dobro brani njihovo pravdo, da prinese zemlji počitek, babilonskim prebivalcem pa trepet. Suša nad njegove vode usahnejo naj, kajti to je dežela malikov, za pošastnimi podobami norijo.
Ovdje se najavljuje propast Babilona. Tukaj je, se pravi, oznanjen propad Babilona. Suša na njihove vode. Namreč pravi, da na njihove vode pride suša. Spominjali smo u ranijim predavanjima što vode označavaju. In v prejšnjih predavanjih smo omenili, kaj vode To pomenijo. su puci, narodi, jezici. To so narodi, ljudstva, jeziki. Svi oni narodi koji doprinose prosperitetu Babilona Vsi tisti, ki so temelj Babilonovega napredka in blaginje, svojom politikom, svojom trgovinom, religijom, raznim oblicima. s politiko, religijo, trgovino, v vseh oblikah. Sve to će presušiti. In vse to bo enostavno se bo posušilo. Zašto? Zakaj? Ovdje nam se kaže da je jedna od osnovnih oznaka Babilona idolopoklonstvo. Ena osnovnih oznak Babilona je malikovanje. Dakle, Babilonjani su otišli za krivim bogovima. Babilonci so namreč odšli slediti lažnim bogovom, Klanjali se kipovima, slikama, so se klanjali kipom, slikam, stvorenju bogom, umjesto stvoritelju. stvarstvo namesto stvarniku. I zbog toga stvoritelj kaže takvi moraju nestati. In zaradi tega stvarnik pravi, da morajo taki izginiti. Oni su otišli u krivom smjeru Odšli so v napačni smeri i Bog će dati plaću Babilonjanima prema njihovim zaslugama. in glede na njihova dela jim Bog pripravlja plačilo. I njihov grad Babilon bit će uništen. Tudi njihovo mesto Babilon bo uničeno. Ovaj Babilon iz starozavetnih proročanstava ima i svog preteču. Namreč ta Babilon iz starozaveznih prerokovanj ima svojega znanilca. Naime, u prvoj Mojsijevoj u 11. poglavlju V prvej Mojzesovi knjigi, 11. poglavju namreč, čitamo o ljudima koji su se okupili kako bi zajedno sagradili jednu visoku kulu. beremo o ljudeh, ki so se zbrali za voljo tega, da si zgradijo visok stolp. I tu kulu su željeli sagraditi da sebi načine ime. In ta stolp naj bi zgradili, da naredijo sebi slavno ime, Da sebe uzdignu iznad Boga. da povzdignejo sebe nad Boga. I izvjestak što nam kaže da je Bog sišao sa neba, pogledao na njih In poročilo nam pravi, da je Bog prišel dol z nebes i in nije mu se pogledal svidjelo na tako nje. nešto, To, kar so počeli, mu ni bilo všeč. da netko poželi njegovo mjesto, uzdići se u nebeske sfere. Da nekdo želi njega zamenjati. I Bog im je pobrkao jezike i oni su se onda rasijali po cijeloj zemlji. Tam jim je Bog zmešal jezike in razkropili so se širom po svetu. A nešto slično, govorili smo prošli put, je i Sotona poželio u svom srcu. Nekaj podobnega pa si je tudi Satan zaželel v svojem srcu. Uzdići se na nebeski prijestol, Namreč poželel si je nebeški prestol, izjednačiti se sa Bogom. sebe izenačiti z Dakle, to Bogom je samim. taj isti grijeh oholosti, arogancije. In to je ta isti greh prevzetnosti, arogance. I Bog je raspršio ovaj prvobitni babilonski savez. Bog je ta prvotno zavezo nekako uničil, jo razpršil. Isto tako Bog je i kasnije uništio ovaj starozavjetni Babilon grad koji je vladao. Enako je tudi kasneje ta vladarsko mesto Babilon Bog uničil. Jer bila je riječ o istom grijehu, aroganciji, oholosti, samodovoljnosti. Namreč govora je o istih grehih, se pravi o oholosti, samozadostnosti, vzvišenosti, Bezbožnosti i idolopoklonstvu. tudi brezbožnosti in malikovanju. Dakle, izraz Babilon u Novom Zavjetu Izraz Babilon po Novi zavezi priziva u sjećanje cijelu ovu starozavjetnu pozadinu. nas spominja na vse te starozavezne dogodke. I Ivan u otkrivenju govori o Babilonu posljednjeg vremena. Janez v razodetju pa govori o Babilonu poslednjega časa. Kada on govori o Babilonu, očekuje od nas da imamo ovu starozavjetnu pozadinu u mislima. In ko govori o Babilonu, želi, da imamo v svoji zavesti, se pravi v ozadju, ta zgodovino starega Babilona. Dakle, Babilon predstavljaju oni koji se protive Božjem narodu Namreč Babilon prvenstveno predstavljajo tisti, ki nasprotujejo Božjemu ljudstvu i koji se protive Bogu nebeskom. in ki nasprotujejo samemu nebeškemu Bogu. I čitamo dalje u otkrivenju 17 kakve će biti aktivnosti Babilona. V razodetju 17 beremo, kakšna so njegova dejanja. Videl sem, da je ženska pijana od krvi svetih in od krvi Jezusovih pričevalcev. Ko sem jo zagledal, sem se silno začudil. Babilon progoni Božji narod. Namreč Babilon preganja Božje ljudstvo. Vjerni su progonjeni do smrti. Verne preganja namreč celo do smrti. Krv vjernih teče u potocima. Kri vernih se pretaka v potokih. Čak nam tekst kaže da je Babilon pijan od krvi svetih. Govori za Babilon, da je pijan od krvi svetih. Ovdje je riječ o nevoljama i progonima onih koji ne žele ući u Babilonski savez.
Govora je o tistih, ki ne želijo oditi v zvezo z Babilonom. I pitanje koje si postavljamo jeste da li će Babilon možda u konačnici ipak pobijediti. Tukaj se postavlja vprašanje, ali ne bo mogoče v konec koncev Babilon zmagovalec. Čitamo dalje u 14. retku 17. In zato beremo v 14. vrstici istega poglavja. Ti se bodo bojevali z jagnjetom, a jagnje jih bo premagalo, ker je Gospod gospodov in kralj kraljev in z njim vred tisti, ki so poklicani, izvoljeni in zvesti. Rat se nastavlja na zemlji. Vojna se nadaljuje na zemlji. Taj rat koji je Sotona započeo u nebeskim sferama. Ta vojna, ki se je začela v nebesih, Sada se nastavlja protiv Božjeg naroda. se sedaj nadaljuje proti Božjemu ljudstvu. Ko je na strani Božjeg naroda, što kaže tekst? Kdo je na strani ljudstva Božjega? Janje. Tko je janje? Govori o jagnjetu. Kdo je jagnje? Zato nam opet treba razumijevanje starog zavjeta. Zato ravno tako potrebujemo razumevanje stare zaveze. Zavjetni žrtveni sistem u hramu. Namreč starozavezni žrtveni sistem v templju. Isus je to janje koja zamjenjuje starozavjetnu žrtvu. Jezus je to jagnje, ki zamenja žrtev v starim zaveznem templju. On prinosi sebe svoju krv kako bi iskupio čovječanstvo. Namreč on je dal lastno kri, da bi odkupil I človeštvo. to janje koje je pobjedilo je sada na strani svoga naroda. In to jagnje, ki je zmagalo, je sedaj na strani svojega ljudstva. Ono brani sve one koji su na njegovoj strani. In to brani svoje ljudstvo. I ovo je naravno ohrabrenje za Božji narod. In to je seveda ohrabritev za Božje ljudstvo. Za one koji se čuvaju i ne žele imati ništa sa Babilonom. Za tiste, ki hranijo svoje srce in ne želijo imeti ničesar z Babilonom, Bog nebeski pobjedit će sile tame Bog nebeški bo premagal sile teme i dati pravdu onima koji su na njegovoj strani. in dal pravico vsem tistim, ki so na njegovi strani. I finalni kraj ovog Babilonskog saveza opisan nam je u sljedećem poglavlju. V naslednjem poglavju pa je opisan čisti konec tega U Babilona. 18. poglavlju. V 18. to je Naime, ovdje u poglavje, 17. poglavlju Babilon se opisuje slikom žene bludnice. Namreč v 17. poglavju je žena nečistnica kot I- predstavnica Babilona. To poglavlje završava spaljivanjem žene bludnice. In to poglavje se konča s sežigom te nečistnice. Naime, u Starom Zavjetu tko god se bavi ovakvim nečasnim zanimanjem, bludništvom, Kdorkoli se je v stari zavezi ukvarjal z nečistovanjem, na bio tak bi način, osuđen oziroma na kamenovanje ili spaljivanje. so ga obsodili na kamenjene ali pa sežig. Jer Bog nije želio trpiti grijeh u svome narodu. Namreč Bog svojem ljudstvu ni želel trpeti greha. Jer grijeh je poput virusa koji se širi. To je namreč kakor virus, ki se širi. I slika kraja Babilona jeste slika spaljivanja žene bludnice. Končna slika tega Babilona pa je to sežig nečistnice. Međutim, u 18. poglavlju imamo jednu drugu sliku. V 18. poglavju pa se slika zamenja, je drugačna. Sliku grada. Namreč tu je mesto. Dakle, imamo dvije slike koje nam oba dvije žele govoriti o propasti Babilona. Obe sliki pa govorita o propadu Babilona. Babilon sigurno propada. Namreč njegov propad je gotov. I ova druga slika jeste slika propasti grada koji se raspada. In ta druga slika je pač v tem, da mesto razpada. I želimo ući ovu sliku i prostudirati je malo dublje, Radi bi ušli globje v to sliko, jer će nam ona reći nešto više o prirodi Babilona posljednjeg vremena. namreč ona nam bo povedala nekaj več o sami naravi Babilona kot I takega. razumijevanje te slike u 18. poglavlju In razumevanje te podobe v 18. pomoći će nam poglavju da u današnjem svijetu prepoznamo sile nam bo pomagalo, da v današnjem svetu prepoznamo le te sile, koje imaju duh Babilona katere posedujejo duha i Babilona koje zavode sve one koji žele biti na Božoj in strani. ki zapeljujejo vse tiste, ki želijo biti na Božji strani. Iz toga ulazimo sada u 18. poglavlje otkrivenja Zato pa preidemo na 18. poglavje. i Pravi, čitamo prva dva retka. zatem sem videl drugega angela, ki se spušča z neba z veliko oblastjo. Zemlja se je razsvetlila od njegovega sijaja, z močnim glasom je zaklical. Padel veliki Babilon in postal bivališče demonov, prebivališče vseh nečistih duhov, pribežališče vseh nečistih ptic in pribežališče vseh živali, ki so nečiste in mrske. Ovdje nam se najavljuje propast Babilona. Tukaj je najavljen propad Babilona. Zbog čega će Babilon propasti? Zakaj bo propadal? Sljedeći redak daje nam odgovor. Odgovor imamo v tej vrsti, ker so vsi narodi pili od vina njegovega pobesnelega vlačugarstva, kralji zemlje so se vlačugali z njim in trgovci zemlje so obogateli od njegovega silnega razkošja. Tri su razloga za osudu Babilona. Trije razlogi so tu navedeni za obsodbo Babilona. Prvi razlog kaže jer kraljevi zemlje su što činili?
Prvi je, kaj so delali kralji zemlje, z njim. Vršili su blud sa Babilonom. Vlačugali so se z Babilonom. Dakle, prvi razlog je bludništvo. Namreč se pravi to nečistovanje, vlačuganje je prvi razlog. Zatim, kaže se da su svi narodi pili od babilonskog vina. Pravi, da so vsa ljudstva so pila od njenega vina. Dakle, sljedeći razlog je pijanstvo. Torej je pijančevanje, drugi razlog. Posljednji razlog, treći, jeste zemaljski trgovci su se obogatili preko raskoši In Babilona. zadnji razlog pa je bogatenje zaradi njegovega razkošja. Dakle, financije su treća stvar. Finance so tretji poglavje. Pijanstvo, blud i trgovina. Se pravi pijančevanje, vlačugarstvo in trgovina. I da bismo bolje razumjeli o čemu je ovdje riječ, želimo pogledati starozavjetnu pozadinu ove tri stvari. Da bi bolje razumeli, poglejmo v staro zavezo, kaj pravi o teh treh stvareh. Prva stvar jeste vino, pijanstvo. Jeremija 51:7. Najprej vino. Babilon je bil zlata časa v Gospodovi roki. Upijanil je vso zemljo, njegovo vino so pili narodi, zato so narodi ponoreli. Dakle, Babilon je bio zlatni pehar u Jahvinoj ruci, kaže tekst. Babilon je bil zlati kelih v Gospodovi roki. Dakle, trebaju biti u Božoj službi. Torej, potrebno je biti v Božji službi. Međutim, umjesto da upućuje na Boga, Namesto pa, da bi kazalo ali pa usmerjalo na Boga, Babilon opija sve narode. je Babilon opijanil vsa ljudstva, Zavodi ih u krivom smjeru. zapeljeval jih je v napačni I smeri. ovdje možemo prepoznati jednu religiozno-političku dimenziju. In tukaj lahko prepoznamo versko in politično silo skupaj. Tekst kaže, vinom tim puci se opiše i zato se obezumiše. Ljudstva so se opijanila s tem vinom in zato so ponorela. U svijetu religije i politike ovakvo vino, opijanje može predstavljati lažne nauke, ideologije, filozofije. Se pravi, v tem današnjem svetu je to lažni nauk glede filozofije, politike, Dakle, sve ono što nas može ideologije. odvlačiti od Boga. Vse tisto, kar je nasprotno temu, kar Bog pravi. Dakle, osuda Babilona je to što je odveo Božji narod u krivom smjeru. Obsodba je namreč zaradi tega, ker je Božje ljudstvo zapeljal. Što je sa drugom točkom, sa bludom? Kaj pa je z drugo točko, z nečistovanjem? Čitamo Izaije 23:17. Po 70 letih bo Gospod obiskal hčer Tirsko, ki bo spet prišla do svojega zaslužka in trgovala s vsemi kraljestvi sveta na površju zemlje. Blud u stvari predstavlja odlaženje za drugim bogovima. Namreč prešuštvo govori o tem, da odhajanje za drugimi bogovi. Dakle, riječ je o religioznoj dimenziji, definitivno. Govora je o religiozni, se pravi, sferi tega. Dakle, jedna žena bludnica, ona ostavlja svoga Boga. Ena žena nečistnica namreč zapušča svojega boga, Ostavlja svoga muža. svojega moža. Dakle, Babilon je krenuo za drugim bogovima. Babilon odide za drugimi tujimi bogovi. I izgradio si je svoju vlastitu religiju. Si je zgradil lastni verski sistem, Svoj vlastiti put ka spasenju. nam lastno pot k odrešitvi. Spasenje svojim vlastitim zaslugama. Rešitev se pravi z lastnimi zaslugami, Bez Boga nebeskog, stvoritelja neba i zemlje. brez nebeškega Boga, stvarnika nebes in I time zemlje. je počinio blud. S tem pa je prešustvoval, Otišao je u nečistoval. zajedništvo sa drugima. In odšel v skupnost z drugimi. I najzad kao treći razlog uništenja se navodi trgovina Tretji razlog pa je trgovina i bogaćenje. in bogatenje. I zato imamo tekst u Ezekijelu. V Ezekijelu je naslednji tekst. Čitamo Ezekijel 28, 4 i 5. Ezekijel 28, 4 in 5. Po svoji modrosti in po razumu svojem si sebi dobil bogatstva in spravil zlata in srebra v zakladnice svoje. Po veliki modrosti svoje si svojo trgovino razmnožil bogatstvo svoje in srce se ti je prevzelo zaradi bogatstva tvojega. Babilon si je izgradio jedan financijski sustav koji može izrabljivati druge. Babilon si je vzpostavil finančni sistem, s kateri lahko izkorišča vse ostale. A u svemu tome sebe osobno bogatiti. S tem pa samega sebe bogati. U cijelom tom financijskom sustavu ima puno trgovaca V tem finančnem sistemu je mnogo trgovcev, koji se bogate u cijelom poslu. ki so v tem poslu tudi sami bogateli. A grijeh Babilona jeste izrabljivanje drugih za osobnu korist. Greh njegov pa je izkoriščanje drugih za lastno korist. Da li vam to zvuči poznato? Ali vam je kako poznano? Kako je sa današnjim kapitalizmom? Kako je z današnjim kapitalizmom? Globalnim financijskim sustavom? Globalni finančni sistem? Je li njihova želja da nam pomognu Ali je njihova želja pomagati svetu? ili da se sami obogate? Ali pa je cilj lastno bogatenje?
U ove 3 točke koje donose osudu Babilona In te 3 točkah, ki prinašajo sodbo za Babilon, imamo politiku, religiju i trgovinu. so politika, religija in trgovina. 3 točke koje donose osudu Babilona. 3 točke, ki so njegova obsodba. I Babilon koristi sva ova 3 nivoa In Babilon za svojo oblast izkorišča vse 3 nivoje, kako bi zadobio narode ovoga da svijeta. bi pridobil ljudstva tega sveta. Iz toga možemo reći da će Babilon posljednjeg vremena biti jedan globalni savez Zato lahko rečemo, da bo Babilon poslednjega časa globalna zveza sa potporom političkih, religioznih i financijskih moćnika. s podporo političnih, verskih in finančnih. Oni će se zajedno Zaveznikom. ujediniti kako bi sebi pribavili materijalnu korist, Združili se bodo za voljo materialnih koristi, a u svom poslovanju bit će nemoralni, v poslovanju pa ne bodo imeli moralnih kršit će vrednot, Božji zakon kršili bodo Božje i zapovedi djelovat će protiv samoga Boga. in delovali proti samemu Bogu. I sve dok Babilon posljednjeg vremena bude imao potporu političkih i financijskih faktora, In vedno, vse dokler bo imel Babilon podporo teh mogočnikov sveta, politike, vere, on će trgovine, napredovati. bo napredoval v svoji blagini. I ovako definiran, Babilon teško može biti jedna politička struja In tako definiran Babilon je težko samo ena politična opcija ili jedna religiozna institucija ali pa ena verska inštitucija, ili samo ustanova, jedna financijska kuća. ali pa ena finančna ustanova. Riječ je o savezu u koji se uključuju mnogi moćnici posljednjeg vremena. Govora je o zvezi mnogih mogočnikov na teh področjih. I religiozni, i politički, i financijski moćnici. Verskih, političnih in finančnih. Kako bi svatko od njih u tom savezu izvukao osobnu korist. Vsi pa so notri v tej zvezi za voljo lastnih koristi. Dakle, riječ je o jednom globalnom savezu. Govora je o globalni zvezi I pitamo se kada je svijet bio globalniji i povezaniji nego što je to danas. in vprašamo se upravičeno, kdaj je bil bolj svet povezan globalno, kakor prav danes. Kada je više funkcionirao kao jedna cjelina nego što funkcionira danas. Kdaj je bolj celostno deloval kot danes? Kada su događaji na jednom kraju planete više utjecali na kompletan ostatak svijeta nego danas. Kdaj so tako dogodki na enem koncu sveta vplivali na dogodke prav na drugem? Danas imamo sve predispozicije za Babilon posljednjeg vremena koji nam je opisan u tekstu. Danes obstajajo vsi pogoji za prav ta babilonski sistem, ki je to opisan. A gledajući ponašanje današnjih političara i svjetskih moćnika, Če pa opazujemo obnašanje vseh teh mogočnežev, imamo jak dojam da je Babilon već dulje vrijeme naša stvarnost. pa imamo vtis, da je Babilon naša stvarnost že dalj časa. Želi li Bog da mi, kao njegova djeca, njegov narod, imamo veze sa ovakvim jednim globalnim babilonskim sustavom? Postavlja se vprašanje, ali Bog želi za svoje otroke, svoje ljudstvo, da bi imeli vezo ali povezavo s takšnim sistemom. Čitamo dalje sljedeći redak Otkrivenje 18. Razodetje 18.4 pravi: Nato sem z neba zaslišal drug glas, ki je rekel: Pojdi iz njega, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njegovih grehih in da te ne prizadenejo njegove nadloge. Božji narod nema što tražiti u ovakvom jednom babilonskom savezu. V takšnem babilonski zvezi Božje ljudstvo nima česa iskati. Jer ovaj savez misli na osobno bogaćenje. Namreč ta mislili na lastne koristi, Posluje ta zveza bezbožno i protiv Boga. deluje in posluje brezbožno in proti Bogu. Bog ne želi da mi budemo dijelom takvog jednog babilonskog In mentaliteta. Bog za nas ne želi, da bi bili del te mentalitete, te miselnosti. Međutim, brojni su načini kako možemo biti uključeni u ovakav jedan sustav. Veliko pa je pasti oziroma načinov, kako lahko pripadamo takšnemu sistemu. Ako nas ne zahvati možda na političkom ili religioznom planu, Če nas že ne prizadane kot na političnem ali pa verskem na tem dejstvovanju, prilično je sigurno da nas može zahvatiti na financijskom području. pa mogoče smo lahko njegova žrtev na finančnem polju. Jer svi mi moramo poslovati sa financijama. Namreč s financami smo nekako prisiljeni vsi delovati, poslovati. I ono što ćemo zapaziti u otkrivenju 18. poglavlju ostatku teksta, In kar bomo opazili v 18. poglavju Razodetja naprej, v preostalem upravo tekstu, je financijska dimenzija u centru, u fokusu. je ravno v središču pozornosti ravno ta finančni aspekt. I praktično pitanje iz svega ovoga koje se postavlja jeste In praktično vprašanje vsega tega je sledeče: s kime mi bankarimo? kdo je naš bančnik?
Tko je onaj u koga polažemo naše nade? Kdo je tisti, kateremu dajemo svoje zaupanje? Da li ulažemo u svjetovne banke Ali v svetovne banke, inštitucije, ili ulažemo u Božju banku? ali pa v Božjo banko. I ono što je interesantno jeste da je Božji narod u Starom Zavjetu To, kar je zanimivo, da je Božje ljudstvo v stari zavezi za vrijeme Babilonskog ropstva imao poziv iziđite iz Babilona. imel prav tako povabilo izidite iz Babilona. Međutim, koliko je njih poslušalo ovakav jedan poziv? Vprašanje pa se postavlja, koliko ih je bilo, ki so med njimi poslušali ta poziv Samo Božji. jedna šačica ljudi. Samo peščica ljudi. I čitamo u Jeremiji 51.6. Pravi v Jeremiji, bežite iz srede Babilona, vsak naj reši svoje življenje, da ne boste pokončani zaradi njegove krivde, kajti čas maščevanja je to za Gospoda povračilo, ki mu ga plačuje. Jednostavno saživjeli su se sa Babilonom. Enostavno so se uživeli v sistem, Uklopili su se u babilonski način razmišljanja, vklopili se v njihov način razmišljanja, u babilonski mentalitet. mentaliteto I Babilona odgovaralo im je ostati u Babilonu. in godilo jim je biti v tem sistemu. A samo jedna mala šačica ljudi izašla iz Babilona. Samo peščica ljudi pa se je odločila oditi ven iz Babilona. Vratila se natrag u Izrael. Vrnili so se nazaj v Izrael, Osnovali su ponovno hram ponovno so postavili hram, i tempelj proslavljali Boga nebeskog. in častili in slavili nebeškega Boga. I pitamo se što nas može danas spriječiti da ne izađemo iz mentaliteta Babilona. In danes se lahko vprašamo, kaj je tisto, kar bi nam preprečilo, da izidemo ven iz Što sistema nas danas Babilona. može zadržati u babilonskom sistemu i načinu Katere razmišljanja? so tiste stvari, ki nas lahko obdržijo v tem sistemu? Može li to možda biti nepoštena zarada, Ali je to nepošten zaslužek, nemoralnost ili nešto drugo? nemorala, kaj drugega? Bog ne želi da mi kao njegov narod imamo udjela u Babilonu. Namreč Bog ne želi, da bi sodelovali v njegovih delih. Međutim, Sotona se trudi svakome naći neki način. Satan pa se trudi na vsak način najti način za posameznika. Nešto što će nas zadržati u mentalitetu Babilona. Nekaj, kar bi nas ohranilo v tej mentaliteti, Nešto što će nas razmišljanja, vezati uz Babilon. kar bi nas z njim povezalo. Isto kao što je starozavjetnom Izraelu našao stvari. Enako, kakor je tudi staremu Izraelu našel podobne stvari. Sotona to čini putem svojih kušnji. In to dela s pomočjo svojih skušnjav. I ovdje jedan citat od jedne duhovne spisateljice koja govori upravo o Sotoninom djelovanju. Duhovna pisateljica pa govori ravno o Satanovem delovanju. Vsi, ki popuščajo grešnim nagnjenostim ali vede gojijo kakšen znan greh, vlečejo nase Satanove skušnjave. Ločujejo se od Boga in od zaščite njegovih angelov. Ko pa jim Satan podaja svoja slepila, so brez obrambe in zlahka postanejo njegov plen. Tisti, ki se tako izročijo njegovi moči, niti ne slutijo, kje bodo končali. Ko pa jih skušnjavec obvlada, jih bo uporabil za svoje orodje, da bi še druge privabil v pogubo. Često neka stvar sama po sebi nije loša. Včasih določene stvari same po sebi niso slabe. I Otkrivenje 18 puno govori o financijama. In Razodetje 18 veliko govori o financah. I financije svakako same po sebi nisu loša stvar. In same zase finance niso slabe. Svi mi živimo u ovom svijetu, moramo poslovati s novcima. Živimo v tem svetu in smo dolžni poslovati. Međutim, ako nam financijska ili materijalna strana postane važnija od svega drugoga, Če pa nam to postane naša preokupacija, važnejša stvar od vsega ostalega, ako nam je dobra zarada važnija od moralnosti, če je bolj pomembno dobra plača kakor moralnost, onda nam prijeti da se nastanimo u tom mentalitetu Babilona. potem je za nas velja opozorilo, da se lahko zgubimo v tem sistemu I Babilona. time se nalazimo na skliskom teritoriju. S tem pa smo na spolskih tleh. Sotona je ekspert u zavođenju. Namreč v skušnjavi in zavajanju je Satan ekspert. I pitanje koje se postavlja jeste čemu dajemo prioritete u našem životu. In vprašanje prioritet se postavlja v življenju slehernega med nami. I čitamo dalje, Otkrivenje 18, kakva je osuda Babilona. Tukaj je obsodba Babilona. Zakaj njegovi grehi so se nagrmadili do neba in Bog se je spomnil njegovih krivic. Izplačajte ga, kakor je sam izplačal, in povrnite mu dvojno po njegovih delih. Dvojno mu nalite v čašo, v kateri jo sam nalival, kolikor si je privoščil sijaja in naslad, toliko muk in bridkosti mu prizadenite. Zakaj v svojem srcu pravi, sedim kakor kraljica, nisem udova in ne bom okusila bridkosti, zaradi tega bodo v enem samem dnevu prišle naden nadloge, smrt, žalost in lakota in bo sežgan v ognju, zakaj mogočen Gospod je Bog, ki ga je sodil.
Ovo je strašna osuda jednog sistema To je strašna obsodba enega sistema, koji ne samo da se protivio Bogu, ki ne samo, da je Bogu nasprotoval, nego je sebe želio postaviti na Božje mjesto. temveč je želel tudi sam sebe postaviti na mesto Davao je Boga. ljudima zamjene za Boga. Za Boga je ljudem ponujal zamenjavo, Imitacije, falsifikate. tako imitacije, ponaredke. I kao kulminacije Ivan kaže da je u jednom jedinom danu došla osuda tog sistema. Kot vrhunec pa Janez pravi, da je v enem samem dnevu prišla obsodba tega sistema. I možda smo si nekad mislili da je nemoguće da u jednom jedinom danu nestanu takve velike globalne stvari. Včasih smo si mogoče že predstavljali, da je nemogoče, da takšni veliki globalni svetovni sistemi izginejo v enem Međutim, samem u dnevu. današnjem svijetu doživjeli smo često, Danes pa smo mnogokrat že doživeli, na primjer World Trade Center u New Yorku u jednom jedinom danu je nestao. kako v enem samem dnevu recimo Svetovni trgovinski center v New Yorku zginil, Zatim Lehman Brothers, velika financijska institucija koja je imala podružnice po cijelom svijetu. Lehman Brothers, bančni sistem, ki je obsegal celoten svet, Nestala je u jednom jedinom danu, v preko enem noći. samem dnevu zginila njegova finančna moč. Što reći, na primjer, na činjenicu da su današnji premijeri Grčke i Italije ljudi iz područja financija. Kaj naj rečemo, da so finančni mogočniki, ki vladajo Grčiji, Italiji, pač prav z teh finančnih sfer, Preko noći su došli. čez noči so zauzeli položaj, Nije ih narod izabrao. narod jih ni izvolil, Postavljeni su tamo od nekih globalnih faktora, temveč so jih postavili neke svetovne sile čije interese trebaju zastupati. in čigave interese naj zastopajo. Ekonomija jednostavno okreće svijet danas. Ekonomija pravzaprav obrača današnji svet. I čuvajte se ako nekome stanete na put. In pazite, bodite zelo pozorni, če ste nekomu pot zaprli. Jednostavno tu nema puno mjesta za malog čovjeka, za siromašne. Za siromašne, za malega človeka tu ni mnogo prostora. Nego je samo riječ o zaradi i priskrbljivanju sredstava za sebe. To je v glavnem samo, se pravi, sistem, ki skrbi za posameznika, za I samega sebe. znajući koliko je današnja globalna ekonomija povezana međusobno, In vedoč, kako je globalna ekonomija med seboj povezana, kada pukne na jednom kraju svijeta, ko poči na enem koncu sveta, nije nam teško zamisliti kako se u jednom danu može desiti u cijelom svijetu. se nam ni mogoče težko zamisliti tega, da lahko celoten svetovni finančni sistem pade. Jednostavno, Bog ne želi da mi kao njegov narod budemo dijelom svega toga. In Bog ne želi, da smo del tega. On želi da budemo spremni. Želi nas pripraviti I zbog toga nam šalje upozorenje u Otkrivenju 18. in poglavlju. zato nam je poslal upozorilo v Razodetju 18. I kada se sve to desi, bit će puno onih koji će plakati. Namreč, ko se bo vse to dogodilo, bo mnogo tistih, ki bodo jokali, Kraljeva, zemaljskih trgovaca. zemeljski kralji bodo jokali, I trgovci, upravo o prav tom tako. plaću trgovaca i kraljeva čitamo dalje u Otkrivenju 18. In v Razodetju 18 beremo naprej o tem joku kraljev in trgovcev. Od 9. redka. Od 9. vrste naprej. Kralji zemlje, ki so se vlačugali in naslajali z njim, bodo jokali in žalovali z njim, ko bodo videli dim njegovega požara. Oddaleč bodo stali in strahu pred njegovimi mukami in pili. Gorje, veliko mesto Babilon, mogočno mesto, zakaj v eni uri je prišla tvoja obsodba. Tudi trgovci zemlje jokajo in žalujejo za njim, ker nihče ne kupuje več njihovega blaga iz zlata, srebra, dragih kamnov, biserov, tenčice, bagra, svile in škarlata. Pa vsakovrstne dišečega lesa, vsakovrstnega orodja, slonovine, vsakovrstnega orodja iz najdražjega lesa, brona, železa in marmorja, pa cimeta in balzama, dišav mire in kadila, vina in olja, najboljše moke in žita, goveda in ovac, konj in voz, sužnjev in človeških življenj. Sadeži, ki jih je želela tvoja duša, so izginili, ves sijaj in ves blesk je odpadel v tebe in nikoli več ga ne bodo našli. Zbog čega plaću svi ovi? Zakaj jokajo vsi te? Njima je žao Babilona. Ali jim je žal Babilona? Njima je u stvari žao zato što više nema sistema koji njima donosi osobnu zaradu. Žal jim je predvsem za sistemom, ki jim je prinašal lastno blaginjo. Oni plaću za tim sistemom, nariču. In pravzaprav jokajo, objokujejo ta sistem, Jer više neće imati osobnu korist. ker ne bo več osebne koristi. Udružili su se u ovaj babilonski sistem. Združili so se v ta sistem, Jer je veliki profit bio u igri. kajti v igri je bil velik zaslužek, Međutim, profita više nema. sedaj pa ni več profita, ni več I dobička. oni plaću nad svojom vlastitom budućnošću. In jokajo zaradi temne prihodnosti. I čitamo dalje kako reagiraju trgovci.
kako odreagirajo trgovci, ki prikupčujejo s tem blagom in ki so obogateli od tega mesta, bodo iz strahu pred njegovimi mukami stali oddaleč, jokali in žalovali ter govorili: Gorje, Gorje, mesto veliko, ki si bilo oblečeno v tančico, v bagr, škrlat, bleščeče okrašeno zlatom, z dragimi kamni in biseri. Zakaj v eni uri je bilo opustošeno tolikšno bogastvo, vsi krmarji, krmarji, vsi, ki plovejo iz kraja v kraj. Vsi pomorščaki in vsi, ki so zaposleni na morju, so stali oddaleč ter vpili. Ko so videli dim njegovega požara, rekoč, katero mesto je bilo podobno temu velikemu mestu. Glavo so si protresli, s prahom ter vpili, jokali in tožili, rekoč: Gorje, Gorje, veliko mesto, od katerega razkošja so obogateli vsi, ki so imeli ladje na morju, zakaj v eni uri je bilo opustošeno. U jednom jedinom času nestao je babilonski sistem. Samo v eni uri je ta sistem izginil. Sistem koji je varao, Ta sistem, ki je bil koji je prevarantski, bio nepravedan, koji je bio nemoralan, ki je bil nepravičen, ki je bil nemoralen, koji je služio za bogaćenje manjine, ki je služil bogatenju manjšine, koji je izrabljivao. ki je izkoriščal. I svi oni koji su investirali u ovaj babilonski savez posljednjeg vremena našli su se sada bez budućnosti. In vsi ti, ki so svoje imetje vlagali v ta sistem, so se našli brez prihodnosti. Ono u što su investirali više ne postoji. Vse te njihove investicije so šle v nič, Izvor njihovog prihoda je presušio izvor njihovega premoženja je izginil i ono u što su ulagali propalo je. in to, kar so vlagali, je propadlo. I pitamo se u koju banku mi ulažemo, In sprašujemo se, v katero banko vlagamo mi, s kime mi bankarimo, kdo je naš bančnik, na čemu gradimo našu budućnost. na čem gradimo svojo prihodnost. I kao što smo vidjeli ovdje u Otkrivenju 18 nam je propast Babilona prikazana slikom propasti grada. Propad Babilona nam je prikazan sliko propada tega mesta Dakle, Babilona. ovaj političko-religiozni financijski sustav nestaje, urušava se. Politično-verski in finančni sistem se ruši I kao što je Bog osudio Babilon u Starom Zavjetu, in kakor je Bog obsodil Babilon v stari tako zavezi, je ovaj babilonski sustav posljednjeg vremena osuđen. tako je tudi ta sistem obsojen. U vrijeme posljedka V času konca ovaj globalno, religiozno-političko-financijski sustav će nestati u jednom jedinom bo danu. ta sistem zginil v enem samem dnevu. Tko se okreće od Boga, Kdor se obrača proč od tko Boga, u ovakvom jednom sustavu traži svoju budućnost, kdorkoli v takšnem sistemu išče in si snuje svojo prihodnost, i on će nestati zajedno sa tim sustavom. tudi on bo izginil s takšnim sistemom. I možda kažemo Bog je nepravedan. Mogoče lahko rečemo, da je Bog ni pravičen. Nekada čitamo u Starom Zavjetu, narodi su nestali. Včasih beremo v stari zavezi, kako so ljudstva izginila. Međutim, Bog uvijek šalje opomenu. Vendar Bog vedno pošlje najprej opomin. I ovdje u Otkrivenju imamo jasne Božje upute. Tudi tu v razodetju imamo jasna Božja navodila. Bog nam kaže unaprijed kako ne bismo slučajno bili zavedeni. Vnaprej nas Bog opozarja, da ne bi bili I zapeljani. kako se ne bi u konačnici našli na krivoj strani. In kako ne bi v konec koncev zabredli na napačno stran. Svi imamo izbor Vsi imamo izbiro, i svi mi možemo biti na Božjoj strani. vsi smo lahko na Božji strani. I evo finalna sudbina Babilona opisana je od 21. redka. To je končna sodba Babilona. Tedaj je silen angel vzdignil kamen, velika kormlinski kamen, in ga zagnal v morje, rekoč: s takšnim zamahom bo vržen Babilon, veliko mesto, in ga ne bo več najti. V tebi se ne bo več slišal glas harfistov in godcev, piskačev in trobentačev, v tebi se ne bo našlo več noben obrtnik kakršnekoli stroke, v tebi se ne bo več slišal glas mlina, v tebi ne bo več svetila luč svetilke, v tebi se ne bo več slišal glas ženina in neveste, zakaj tvoji trgovci so bili velikaši zemlje in tvoje čarovnije so zapeljale vse narode, v njem se je našla kri prerokov in svetih ter vseh, ki so bili umorjeni na zemlji. Nitko više neće poželjeti nastaniti se u Babilonu. Nihče več se ne bo želel prebivati v Babilonu. Ko bi uopće poželio živjeti u ovakvom opustošenju? Kdo bi pa želel živeti v taki podrti? Posebno kada Bog nudi nešto daleko bolje. Še posebno, ko nam Bog pripravlja ali pa ponuja nekaj mnogo I boljšega. suprotnost Babilonu u knjizi Otkrivenje jest jedan drugi grad. In nasprotje Babilona je drugo mesto v razodetju. A naziv tog drugog grada jeste Novi Jeruzalem. In njegovo ime pa je Novi Jeruzalem.
Sve ono što ljudi pokušavaju svojom silom i svojom mudrošću stvoriti, Vse tisto, kar si želijo ljudje priskrbeti ali pa ustvariti svojo močjo, u Novom Jeruzalemu mogu imati besplatno. lahko dobijo v Novem Jeruzalemu brezplačno. Bog sve daje svojim vjernima. Namreč Bog daje vse svojim zvestim. Sprema im jedan savršeni grad koji će biti ispunjenje svih njihovih snova. Pripravlja jim popolno mesto, ki bo izpolnitev vseh njihovih sanj. Sve ono što nisu mogli imati na ovoj zemlji, imat će u tom gradu. Vse tisto, kar niso mogli imeti na tem svetu, bodo imeli v tem Opis mestu. tog grada u Otkrivenju čak kaže da će ulice biti od zlata. Opis tega mesta govori celo o tem, da bodo zlate ulice. I taj grad nam je opisan u posljednjim poglavljima Otkrivenja. In v zadnjih poglavjih razodetja je opisano to mesto. I o tome ćemo govoriti sutra. O tem pa bomo spregovorili jutri. Riječ je o savršenom mjestu za život svih onih koji žele biti vjerni Bogu. Govora je o popolnem mestu za življenje vseh tistih, ki želijo biti Bogu zvesti. Mjestu gdje neće biti izrabljivanja, Mesto, kjer ne bo izkoriščanja, gdje neće biti nepravde, kjer ne bo krivice, gdje neće biti bolesti, kjer ne neće bo biti čak niti bolezni, smrti. niti smrti ne bo. Zamislite si grad koji nema groblje. Zamislite si mesto, ki nima pokopališča, Na ovom svijetu nema takvog grada. na tem svetu ga ni. Međutim, Bog sprema svojima besplatan ovakav savršeni grad. Bog pa svojim pripravlja takšno popolno mesto. I dok je živio na ovoj zemlji, naš spasitelj Isus Krist je propovijedao vrijednosti ovog kraljevstva. Naš rešenik Jezus Kristus, ko je prebival med nami, nas je učil o vrednotah, o vrednosti tega mesta. On nikada ne bi bio nemoralan. Namreč on nikoli ni bil nemoralen, Nikada se ne bi udruživao s onima koji izrabljuju druge. tudi nikoli se ni družil z izkoriščevalci. I upitan glede financijskog poslovanja, Isus kaže sljedeće. Tudi o vprašanju financ Jezus pravi sledeče. Čitamo u Mateju 6. poglavlju. Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta mol in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo. Nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne mol ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo. Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce. Ne sabirite sebi blago na zemlji. Ne zbirajte sebi zemeljskih zakladov. Možemo li mi bez ikakvog blaga? Ali lahko brez kakršnega koli zaklada ali pa vrednosti Naravno živimo? da u ovom životu trebamo i financije. Seveda potrebujemo finance tudi v tem življenju. Međutim, ako nam novac i materijalne stvari postaju primarna preokupacija, Če pa to materialno postane naša primarna zadeva oziroma smisel našega življenja, ako smo spremni gaziti druge samo za osobnu dobit, če smo pripravljeni tudi biti krivični na tuj račun za osebno onda mi korist, u stvari razmišljamo mentalitetom Babilona. potem je v naši glavi razmišljanje mentalitete I Babilona. možda i nesvjesno udruženi smo u taj babilonski Mogoče sistem. smo se nezavedno vključili v ta sistem Babilona. Bog želi da mi kao njegov narod budemo pošteni, da budemo moralni Bog pa želi, da smo kot njegovo ljudstvo pošteni, moralni i da živimo principe Božjeg kraljevstva. in da živimo po principih Božjega On kraljestva. nas poziva da izađemo iz tog mentaliteta Vabi Babilona nas, da izidemo ven iz tega sistema krivičnega razmišljanja i da se priključimo onima koji će nastaniti Božji grad. in se pridružimo tistim, ki bodo prebivali v Božjem mestu. Jedan dobro stojeći otac poveo je svog sina na jedno putovanje za jedan vikend En premožen oče je sina povabil na vikend i cilj je bio posjetiti jednu siromašnu obitelj van grada. in cilj je bil obisk siromašne družine izven mesta. I otac se nadao da će sin, gledajući siromaštvo te obitelji, više cijeniti ono što ima kod kuće. In nadejal se je oče, da bo sin cenil še bolj to, kar ima doma, ko bo videl to v nasprotju s I da će siromaštvom. time postati bolji čovjek. In na ta način postal boljši človek. I nakon tog vikenda, vraćajući se kući, Po tem vikendu se vračata domov otac je zapitao svog sina in oče vpraša svojega sina: i rekao, jesi li vidio koliko je siromašna ova obitelj? A si videl, kakšno veliko siromaštvo je v tej družini? Nasuprot naše raskoši kod kuće. In se pravi v primerjavi z našim razkošnim bivanjem doma. I dječak se na to veoma zamislio Deček pa začne i razmišljati onda je rekao, ovo je bilo jedno veliko iskustvo za mene. in pravi, to je bila res velika izkušnja zame. Naime, vidio sam kako mi imamo jednog psa, Videl sem, da imamo mi pri nas doma enega psa, a ova obitelj, oni imaju 4 psa. oni imajo pa kar 4. I oni slobodno šeću oko njihove kuće. In sami se lahko sprehajajo prosto okrog njihovega doma. Zatim, mi imamo lijepi bazen iza kuće, Za hišo imamo krasen bazen, a oni imaju ravnicu i rijeku koja natapa okolo iza njihove kuće. oni pa imajo ravan in reko takoj za hišo. Mi imamo stakleni krov na našoj kući, Na naši strehi imamo stekleno streho, a oni imaju nebo, mjesec i zvijezde. oni pa nebo, mesec, zvezde.
Mi imamo krasan trijem sa vrtom, Imamo krasno dvorišče z vrtom, a oni imaju prekrasnu šumu iza svoje kuće. oni pa za svojo hišo prekrasen gost. I dok je tako sin govorio, otac je od zaprepaštenja ostao bez riječi, In tako, ko je sin razlagal, je ostal oče brez besed, a onda je sin još dodao: potem pa sin še dodal: hvala ti, oče, što si mi u stvari pokazao koliko smo mi siromašni. Oče, hvala ti, ker si nam v resnici pokazal našo siromaštvo. I nekada stvarno za istinsko bogatstvo ne treba previše. Včasih resnično za pravo bogatstvo ni treba veliko. Nekada mislimo da za pravu sreću treba nam samo puno novaca. Mislimo, da za pravo srečo potrebujemo samo veliko denarja. Međutim, sve što nam treba je u stvari na dohvat ruke. Vse tisto, kar pa v resnici potrebujemo, je na dosegu naših rok. Babilon kao religiozno-političko-financijski sustav posljednjeg vremena In Babilon kot verski, politični in finančni sistem poslednjega časa nam nudi spasenje našim vlastitim djelima. nam ponuja odrešitev z našimi lastnimi deli. Onime što mi sami možemo napraviti i stvoriti. Tistim, kar lahko sami ustvarimo ali pa ločimo. I govorili smo jednu od večeri o simbolu 666. En večer smo govorili o simbolu To 666, je broj samodovoljnosti, oholosti, arogancije. katero je število samozadostnosti, vzvišenosti, oholosti, Bezboštva, čak i protivljenja Bogu. celo število brezboštva in nasprotovanja Bogu. To je u stvari simbol Babilona. In to je število Babilona. I taj babilonski sistem želi da i mi budemo takvi, arogantni, samodovoljni. In tudi ta sistem želi za nas prav isto, da se poistovetimo z njim. Međutim, problem je što taj savez ne poznaje moralnost, Ta zveza pa ima problem, ne pozna morale, što uništava slabijeg i što se protivi samom Bogu. uničuje šibkejšega in nasprotuje samemu Bogu. I razni su načini na koje možemo biti uvučeni u ovaj babilonski sistem. Obstajajo pa različni načini, kako smo lahko potegnjeni v sam ta sistem. A Isus želi da budemo slobodni od svega toga. Jezus pa želi, da smo svobodni vsega On želi da tega. tražimo najprije kraljevstvo Božje, Želi, da iščemo najprej Božjega a kraljestva, sve drugo će nam se dorati. vse drugo pa nam bo pridodano. I moja želja je da budemo zadovoljni sa onim što imamo. In moja želja je, da smo zadovoljni s tem, kar Da se imamo, ne rastežemo preko naših mogućnosti da nekako ne želimo več, kar zmoremo, i da sanjamo o ovom gradu kojeg nam Bog sprema. in da sanjamo o tem mestu, ki nam ga Bog pripravlja. I sutra na ovom mjestu želimo govoriti o posljednjoj temi. Jutri pa želimo na tem mestu spregovoriti o zadnji temi. Naslov će biti kako biti spremni za posljednju krizu. Naslov pa bo, kako se pripraviti za poslednjo krizo. Što nam otkrivenje kaže, što nam Biblija kaže? Kaj razodetje Sveto pismo pravi o pripravi? Kako se spremiti za ovu posljednju krizu ovoga svijeta? Kako se pravzaprav pripraviti za to krizo v svetu? I uz to želimo isto tako govoriti o tome što Bog sprema za svoje vjerne. Usporedno pa želimo spregovoriti tudi o tem, kaj Bog za svoje zveste Želimo pripravlja. pogledati unutrašnjost ovoga grada. V notranjost tega mesta želimo I želimo zazreti se vidjeti što Bog sve sprema za nas koji mu želimo biti vjerni. in pogledati, kaj vse Bog pripravlja za nas, ki mu želimo biti zvesti. I moja želja da nitko od nas ne propusti ovo. Moja želja je, da nihče med nami ne bi spustil tega. I stoga dođemo i sutra navečer na završno predavanje. Zato pridimo tudi jutri zvečer na Kako zaključno biti predavanje, spreman za finalnu krizu. kako biti pripravljen za končno krizo. Ja vas sada pozivam da na kraju pogledamo naše glave na završnu molitvu. Vabim vas, da še na koncu pripognemo glave na molitev. Dragi Oče naš nebeski, Dragi naš nebeški Oče, hvala ti za tvoju riječ. hvala za besedo I Tvojo hvala ti za ovu knjigu otkrivenja in hvala Ti za to knjigo razodetja, u kojoj nam ti mičeš zavjesu u stranu v katerem nas vlečeš na svojo stran i pokazuješ nam budućnost. in nam kažeš na prihodnost, Pokazuješ nam što nas očekuje. prikazuješ nam, kaj nas pričakuje, Kako bismo mogli biti spremni za završnu krizu ovoga svijeta. tako da bi nas pripravil na zaključno krizo tega sveta. I pomozi nam da u toj bitci za In v tej bitki za te prosimo, naši umovi mogu biti na tvojoj strani. da bodo naš razum lahko na Tvoji Da se strani, ne udružuju u mentalitet Babilona. da se ne bi združili z razumevanjem mentaliteto Da Babilona, ne postojimo nemoralno i nečasno. da ne poslujemo nemoralno in nečastno I da nepošteno. budemo stalno na tvojoj strani In da bi bili večno na Tvoji i strani da proslavljamo tebe kao našeg Boga i kao našeg stvoritelja. in častimo le Tebe kot našega Boga in Stvarnika. Predajemo se u tvoje ruke i sve te ovo molimo u ime Isusovo. Izročamo se v Tvoje roke in Te vse to prosimo v Jezusovem imenu. Amen.